Tele la la tatu wo e te rua tau mai ma na isi vai na sau fasoa ia au te mana tole ata tu tala pe fasono la sunga le lilo ia se mai so fina ngalo ia mfa popo me sunga ia godfather o leo tu e abi fo te tomu le isi ta lo sanga le lo isi anga il Faamasinoga magoluma ira ia mai se fa mani nonga e se to ilo ai masina ilo ai ni anga pa o sui fa tu mo fainga palota a le fuela de mo ka paloka ole le meu fai em fai tero pe you probably know better ole ale ava enga which is a tupu mo ore kau wo kausa ili le akor o kausanga kausa ili ale o yang apa mai se fa to fa inga lo sunga loya ia mantua foi o lai manino ale tula fono ia whainga parota. Qualifications se run nere ka onga ia se ka Tauva. Ia ma qualifications foi e ma whainga avea mas ka paloka le whainga paloka le ale ngu. Lai mangingo le ia pa maram la manga minga kula fono. Ia te au ia. Ele lei le langa mea le loia sidi. Ona o le tūlanga nei. Le ala a matau na ai tu la fono po fit le tu la fono e tu langa o tangata ia o e Tauva mai le fa pera fo i o la tatu manatu se pati se tas a fa pera o lewa fai se lewa ave se afungi se karosanga le loia sili in Faamasinoga fa mala malama mai e ka kaulang apala ia ila ko uma ia o so se pakia including independent candidates e mo ila e foninga mai o lai fa polo kiki e power ko langa foi le o le kai o le timing no ave me ia yes e masano mia fo ele tu no o pola mo lenga ave ngai kai mi ale a sa ka kau me ia nga umma declarations ale head of state me iro fa e makanga ba ai ma fa ka kia ia pai mo o lai mo mia me pula fong ya ke au ia e manko foi ni ka ko fa ka ngonga o i ke lo kami wa sola. O le loia sidi ele kungu. And I hope, e leo whaonganga le vaenga le kia teika, e weaponize le loia sidi, e kau mawhai mea ngei mo ngi kangaka, like just for some people. A whapea wa whai o loa, kau mawhai i sa ili le amio kongu. O le vaenga leo sa ili mo le amio kongu, vai kula fongu. O te kau ia whangi for kula fongu, makangaka le ala koe paroka. A whapea la ua whai mo, o lai wha moe whai mo singangaka skokas. A palai lai kangaka ye laura le la au e ka mo e mo le whenga paloka. Mai e le lei fo i leo le a whaka oko ai yang isi process. Mo le anga inu mo le kungu. Po le ase kala mai ale Faamasinoga e kusaiman mele o e langa mea siaka. Pa ia ke au. Po le a lava le kau mawhai o le loia sili mai la kou e kau mawhai abim ka upungi Faamasinoga. E le pong sa Faamasinoga. Le vai e Faamasinoga vai sa o kula fong mai le fa apea fo e mawhainga la ko politisai singa Faamasinoga. Onga independent ile the official Faamasinoga. E kau ia ilola se manga kufunga le va apea. It's a waste of time. Mai a fa apea o le peon vai aku, a fa apea o lo ka mawhai onga o se ngaka laima salumia, onga ongi kulanga fa apea ka mawhai pui le insekuri le kula fong. Le ai apalai le kanga ka umma awangi apala ia nga o singa vaenga o le kungu nga o ngai sui kau va o ngisi paki ai siaki uma paki uma include ai kangaka o lai ai criminal records te yo sauia vaenga sia ka fakula fonga ku sai malpapsi lo mo winga la lo subalo ia pesele ia tau su tangano e ono okay fo ila ile tulanga ile ko ilo la te nga va le mongi makuila epa wale nga kioti e ono ka ia papia ta sia ta papia ola la via i merpa ngale dei e va fa suru fina ngalo tulanga e tau le mantua ko le contempt of court say for le ngale my understanding is ula for contempt of court has a koluma singa up to 3 months if al pui ai pe sentence sai or fa salanga nga ka contempt of court if I pay proven contempt of court but
in order for you to disqualify mai lo walu pa ke contest pe ka vale pa na paloka ai laiva ai lo criminal record e ka kaunga mo dia o e mafasala o isi fasalanga 6 months or more pe ana faapea e tu solo fregalo ele ausiana le ono masina ele ausiel the threshold of sentence ko so le konuma ngale lalo I mai mangpo hoila o le sentence ngai match le konuma singa and anytime me fasala se kanga ka isi fasalanga pe konuma singa le 3 months le sentence a judge will never ever apply the whole 3 months always have my fonga it's a home detention for 2 weeks e pe kona pala o fasalanga I Chile ana fa pela o se fasalanga o se soninga kula fongo e sauli fasalanga pe polu kausanga and it's very likely it would be more than 12 months in a contempt of court but contempt of court o kamulmuni mo fe kaunga ile kula fongo e konu masinga e o fasala ise si o approve Faamasinoga o contempt le court so ele meets la le threshold. Okay, China lela umalino mana yala walanga kile yo kaka bring up thing question there. Kile fu changa cha ila chulo lango ba it fast. Always shy o may fast civil cha kule so I'm hoping this will answer. Lela I'm hoping ole o chali la yile tu langa le. I so may la la suwan lo yam ya chawa. Ia fe pula ya tila. Lesa bia ma president of Faamasinoga from swafa Faamalo Faamaongia o le assault la banga le Faamaongia ma guilty mai ile Faamasinoga maurunga e ui na toe lo te pale yene ma toe fai ise palo tafu ile I pasene lena ile lafo lena fai inga ile lafo malo ina o toe io ina le toe tuku ye o se no vali mai te banga e ke ya ru pasa moa e o mo fia ya ile uko mai ngi ai e o mo yo ti pe la ba male fo ile anga pa se pule ya tila e tu so le ruling ya Faamasinoga sa o mo even though e ui o le o to e se mai el parme fa mo le policia mai so ke ngalo e tsawa ai so na tilo ke le o ka tape ko so lo ye I se isi ba nga no so so ni el si Maro siaka e pape foi fa fonga le ku. Okay karo sia lava ile famo mboile nga fa lo yesi. Ele nga kanga su e ai ya sui fo. A sui kwai umala. Awongi fa pe la su la fo le ya na kwai so ke la ngalo mole nga fonga mole pa fa puli. A fa yo mele lo fa ele fonga ele lo yesi wa kaula o su umala bala ko uma. Ole nga for mele inga ia mama ai beko sa ai fai musu fa puli o more lumanga e ka wain ma waina le inga ia ko fai se fo fanga malo mole anga va o ila ko e ka mo fai musu yo le fo ngal palme okay le loa wala ke vai pela va le ko mai fie me il ka pule fai lo isi la lo ka wale ya so ale timing ole mele pela fo linga mai le ko wa penga sa mo fo ia Asiata o su inga male lo inga nga va fa pulinge di mas formal kasi pe o va fo ole ke le yo ke mi fa ya so ke lo inga po se tactic fo le fa is a delaying tactic ale wala ka mai fa nga palo o su inga lo se va inga ia fa inga o ni fa ka inga ia fungil palo ke me kau fa ya mesela afa pengela ka ku fa mele mo nga fi me mo lo siri wa ke ngale ko mo fi mele o se siri foi la ya nga va angi si ole ya nga ya ku ya susu ngon maliula tapa kap a kissing so foi pule no mali liu fa ke nga foi le foi pule le mai ku pai no ali paka lenga la verka ka vale ai mali wai la ko nga fasalanga wa ese fasalanga ave ka vale pakambala a pe ko ila se fasalanga wa mali worka nga wa ka ko kilo o fasalanga le nga kanga
whakamala, au mani wakala. So, o koe ngā mea ngā le langa mai e loia si. O la ke le lawa se vaainga, mangi suinga. A le sa ia ko palo ko sa ko masinga pe a ko lua nalo mo lua masinga fa ka ko fa na palo. Alo fa tai a mo so ke ngalo ala so lo ya mane ai pala ia wa mai fo ifa tupu mana tu sunga le atua e ba tu le gosa. Ole isu le ya ele sunga ya ativa. Mankua ole nga Faamasinoga murianga o akila le Supreme Court. Ile assault. O te lole charge na linga charge ia la firma ya akila o venga ia ma presidente Faamasinoga. So ilalola o le pula fongo Crimes Act Samoa. Ile vaenga kaskas valu o section 118. Causing serious bodily injury with intent. And I think, don't quote me on this, because of vaenga o le Fao lima whaivalea po Fao lima moinga with intent. It's a fulu kausanga e whapuipuia ngaka. And my understanding is, the basic information to my report is a more like I mean, a more lost river. Sa Faamasinoga le Fao lima o le afionga ya akila, ile skula ki. Le whainga man maloa i ale sunga i sa whapiko. Ele kaimi sa koe au mai e ko imuka apule akile kong awa umanga whaiele i loilunga ale Faamasinoga o umanga group e Faamasinoga ia le morianga o akila manga kuala o le se whenga moe akila ele whanemengi. There is a legal question o ai le Supreme Court of Samoa, is it Parliament or the Supreme Court? Ele i kalangoa inga maka upule mai le isa mai kia ora kami nga ye pole issue le nga avese ila finga ya akila mele finga president. I was hoping sa alu le lo ya sigele fu ko mo lia akila. Onga ole kango akila kausile man ni nga le fai. Mangkol man di nga ye. E fama vai mai mar ko president. Ai le ole ali pulia na fasala na ko nga kong ye fai. Ai le nga sawa akila ko mai no nga maka upu le kamia lo ye HPP aka fa wala mai ko le HPP. Kusa wa contempt ele Parliament le ko. Pa all these issues ele yo ko. A o me kongwangi sa ka kaunga focus ele lo ya sidi ile kaimi awa kwa amaka mai le fa inga le fast. Inga o malo fast le 2020-2021 election. E kusa ila male molianga male fasalanga akila pe yon menga molia i de so. E ongo silingia ilo mo qualifications. Onga o me mo o le Faamasinoga nga soninga kula fongo le South por Fao lima o le melonga lua o le yai e se fulu kausanga FAP is approved, and I don't think that's the whole 10 years. Manko fu le threshold le qualify e nga ka FAP o Faamasinoga sang soninga kula fongo e ongo masinga. So o le sila kamali ile ongo afia fu ila no ia qualifications ma FAP ngi ele va yello yesi. Ya okelo mo kingo po fele ku malole va pe run mai akila pe va pe ole anu paloka. A contestant from that electorate can take that matter to the court, can take akila to the court. Ia fisiringi ele le anga va akila e base ile mele samoli ai ongo le assault. Ole me foi la ngai le anga ile langa le ka langa mai le lo ya sidi le kemi. I'm wondering if they're coming to take these issues with clean hands or with evil and unpure intentions. Malu pak dai la le wa manino le baisuale no vinga. Ai la se vaenga anu na ileso se enga pa dei le chau fai. Ia fa ka kau kanga kaia le ko mangingo mala tu sur na tu la foto. Na i le fai e pe o se u sunga le a chau wa e fai o se mai le. O se mai le e tolo ai ma toso ai. Walanga ole fu tau fai nga ia mo me le na ia tau mo fai fu e ala i luna alu e tau fo ile le ta pa fa pe si nga e au ba se fa bangi ngonga pe o i de pura fo fai nga pa lo ka pe o i fa vai even though she should know better ale fo o to o ile vai le fo la to ale la ka le longo ole si vai ko te fi si ngelo su sa ni be ko si pa po nga su nga le a to
e whaamata te tau o na fia malo criminal history mai isi atunu. Pe a whapea na e whai ai sori ngā tūla whono. E te tau whoi o na fia i le vetting process lea e qualify ai o e bole whinga palota a Samoa. O lai ai le kula whango whinga paloka. E kini a whapea ngā mōlia an sori ngā kula whango e sese akungu. E ka kaunga disclose ma whailoa ngai o sori ngā kula whango e nisi akungu. Pape yuma lava le e yele fresh pole ka kaunga pe yuma lai le kula whango whinga paloka. Certain amount of time samoli ai o e penga whamao ngi elo sori ngā kula whango. E ngā serve ai lau sentence ia kungu uia overseas. For example, lava pea lenga a molia o e mai pui o i New Zealand police school lua masinga. E mawhai ngā fia ilo qualifications i Samoa. E ke run nai o se te whaipuli. O le mea hoila e be mindful ai ia consistency ai kangaka ia ku overseas and run as candidates i Samoa o aku o meet le threshold ko kau sanga lawa ngofo i Samoa e sa makai ma whakaungu uma vai ngor kau kua o le mea kaunga ai o ai ngoa sa whaongai overseas a o afu i ngoa le waku koe whaongai i Samoa because o isi kai e ese le ngoa lang whaongai overseas lenga mo lia i soli ngā kula whango. E se le ngoa le laku Samoa luai. But it's not about the name, it's the person who commit the crime. But e la vea ia soli ngā kula whango overseas i le vetting o kangaka le alaku elu le suikauwa. Not the electors, it's the candidates. Siapa kako yang kau punya Ole foi la fisiringe lo mafofau le move la lo siri. O fefa ka wai ia fasalanga faingu I kongon ka pule. Se fasalanga foi le yo malo. Ai fasala o ise mea mo kolo o la se mea se misa makuya e leo o afia I lalo ka pu e kusa peli o malo ai fa mangi mai sa pasala inga de ingi ngua makuya Mania yo ke avangi na kape o ke pango e slip le sidile le ya tawo no vai no pula fongo in terms of qualifications ele o ye vai no le pula fongo o fainga paloka o clearly stated mai a fia lo nga va a pe na fa sala no mankua ese pula fongo no ese legislations pula fongo no pe on ka ko iloma ko si la fia ko yo ko fa upuma kamali yo o mafio it's very fluid no mai fa salanga o le ale maku ia o le soli nga kula fongo o mai fa salanga o mai fa ko o le mele kon fa makala ia lava le soala pulenga kamali I pongo mai le ngi kula fongo fo yo lawa fa mau pena fa pe o lai fai I se malu si anga fa kula fongo ave ia la ko it's not by laws e kula fongo ma kula fongo lava lai fai ina e mafainga mau e pu yo o mai lo se maka upo I le kula fongo maleko wale o ko ye se pawa ai ua ulo ilalo ile Yara, how do Health Re's probiotics plus Vitsy gummies support your gut health? It contains scientifically researched salanga sa fa salai se makai ua mangko le kala ngor kula fongo sentencing salanga o le fai fa salanga hupe fa salanga me ai o isi kamila fa pe fa ke aman but e afia fu la right kangaka and that's a different subject elo yela e ka kaunga ka komuli mul kai pe le mele fa me yele kula fongo fa ngapalo because of qualifications to be a candidate o le fa makala le me fa ele kula fongo fa ngapalo ka lo afsuluiba Malo fa